Sige. Tangay ko na makasangay mo itangal daw, Raymart. Aklonin kan. Agpaiso, Glory. Agpaiso. Uwan. Maasyanak naminan kan ka. Kan may sa. Kababain mat itigayam ko. Iso timang sug-sug-sug kanya nga aklonin kan. Amang mapilpilit ka lang, mat, Glory. Saan? Talagang agayatakan ka, Raymart. I love you very much. Nasingpot ni Raymart ko naktumot, Glory. Iso ti pakinnayatam. Taawan to ti pagbabawyam kan kwa na. Nasingpot, guwapo kan nagagatpay. Iso nga rin nga inaklon kon. Nukas na. Kablawan ka nga ron, friend. Nagasat ka, tas ka tinagbalin a nobya ni Raymart. Sapay ko mga rod, tawan ti pagbabawyak ka ni Raymart. Sapay la kumatag talinaad ti kinasingpet na, Susi. Magkiasawa ka nga roda nating. Ibagam tagkasar kayon. Diyak pa'y sigurado, Mano. Ang mga lukon na kanto lang. Nasaya-saya at kasar kayon. Tapno saan na makaramiti sa bali. Mabainak amang ibaga iti dayta, Mano. Isong ati mang ibaga kanya. Awan dakes na ading ko. Agayan ayat kayo nga rod. Nay, ibagam luklukon na ka lang ha. Ikaktipagnakman na. Manong. Raymart, agtalakakan ka Pagtaltalkan ka. Iso nga inyaram ko kan ka tigayam ko. Di kagdanag, Susi. Jak tulok ko yung tigayam mo. Isunto lang tayatak ititong palbyag ko. Nasayaat nga ron. Ay na, di kay pa'y lakit namin agkasar. Saan pa nga ita, Susi? Madanon tulat talay taka nito, Basta aguray lang. Apay bakay. Awan pa inubyo ni Susi nga anak ta. Awan pa imot ti amok lakay. Ang mga mabakita na balasang. Ang mga maitulad kadagiti nabaakan nakakabsat mo bakay. Saan mat siguro Ubing pa'y mat ititawon na aba 23. Sa bagay matkit di Angam nay, isulaang ti awan nobyo na kanakwada nga gagayam. Wen nga rod. Iso tinaglaing nga agirito kadagiti gagayam na. Gabi iso nga mismo awan mat nobyo na. Ay wunan niya. Talo nagagayam na tinrito na. Nalaing mat nga agirito di anak mo Kita am da mercy kan pandong. Isumot ka tinangirito kadagi di nga agasawa. Wen nga rod lakay. Kat nagmayat ti panagdenada itaan. Talon ti anak da. Dadani kan bilen. Isumanen ti nangirito kadakwada. Naging nagkasarda. Kat kaasi ni Apo Diyos. Napintas man ti panagdenada gajay atwa. Wen nga rod. Sa ita. Adamanin inrito na iti may sapay agayim na. Ay. Agpatinggalatan iti panagiritrito na. Di na pa'y piman mo't may sapulan di bagbagi na. Susi, ada ipot na kan ka. Anya day ka? Masiko ka. Anya? Masikog ka? Kat, anyat nagsaritaan yung haikin ni Raymart. Diyak pa'y naibaga ti sasaada. Ibagam masapul nga agkasar kayon. Masikog ka matgaya man. Raymart, masikog akon. Ha? Kasta ka di? Sige. Panunutak no kasano day ta? Ha? Panunutam? Anyat kayat mo asawan? Di ka madanagan. Agkasartan tumot lang. Talaga nga ikalay sa ka, Glory. Awan planok amang baybay akin ka. Kaano nga roti pa nagkasarta? Kwa, baliwan tanto ti agsarita, Glory. Umayag to ijibalayoin ton bigat ti malam. Pagsasaritaan tayo ton ti may papanit ti panagkalay sa ta. Susi, nadawag mo. Wan, umayan. Naramid dyan yung paparamid ni sir. Hello?
Please, nakalipag ko man ni Raymond. Pakibagaman kay Kuana. Anya? Ni, kat nasaan mat asimrak itangal daw dito opisina? Anya, gamot mo kontak yung cellphone na. Ayan naman kan. Ang mga nagdamot yung gamit na makasama kitinogyo sa wasin. Mas daawak mat nga rod. Taapay adisimrak ita dito opisina. Apay na yung kakitaan iti dagos na. O sige naman. Mabana ka dagos ijay. Bye! Bye! Ay, naglukon da dya tao. Napnapanan na nga tan. Awan mat abiso na adisumrak ita. Apay nga ta. Glory, lading ita. Ngam nag-resign gaya man ni Raymart ija opisina. Anya, ayan na nga Rodan. Dayta ti jak amo, friend. Apay ngay, sapay masikog akon. Jak pulos makontak ti cellphone na. Apay ngay, susi. Awanan ba yung lalaki? Makita lang talaga ay kakitipagdakman na. Masikog akon, Manong. Anya ti aramidak. Anya ti ko na tigayang mo ngay. Sa pulan na ati lalaki ng rito nakin ka. At damot basol tigayang mo, Glory. Iso tinangirito iti dadya lalaki. Iso nga garamit ti pamuspusan. Tapno masapulan na tinangsikog ka. Manong. Ibagam ha. Ibagam nga garamit iti pamuspusan. Masapul may parang na ti lalaki anang sikog ka. Masapul unay. Hello, Susi. Ha? Raymart? Agyamanak tinawagan na. Apay, ayan mo. Apay, adi ka nagpakpakadabi manaw. Masikog ni Glory. Well, amok na ita. Di kaya ka tagsubyak matlahan. At talang iset-settle ko dito lugar mi. Pangasim ha? Sublam tigayim ko. Pangasim ta di mo pagtalikodan tinaramid mo kini Glory. Well, Susi, di ka danag. Kapabayin mo't lutot tigayim mo. At ako maibagakin ka. Ngam, diyak kaya't nga bagali ti telepono. Agkita ta ko ma. At di pudnukin ka. Anya? Apay? Basta. Agkita ta ko ma. Sika lang di mabalin ko apang ibagali ti detoy. Amok amawatan na. Isong agpudnukin ka. Sige. Ibagam nga rod no sa dino ti pagsarakan ta. Agyaman ak. Nagisinara ka kanya kiti dito restaurant, Susi. Nagpakanya nga minday ta. Lading itak ng jakim baga na ito idi. Kinapudno na. At ang asawa ken duwang anak ko. Anya? Kasano nga rod daytan? Masikugan ti gayam ko. Dahil tangarod ti parikot. Diyak mabalin nga ikasar ni Glory. Talagkasar kami iti asawa. Mabalin siguro adan naak. Diyak may kari nga agnanayon lak iti danana. Kasal kami mata nagsinay iti asawa. Diyak laim pagaro, Raymart. Sorry talaga, Susi. Mabayin na ka mang ibagay ti gayam mo. Yan, mabuti nga. Abang ano niya ti ramidon na kanya. Iso, sikala ko man ti mangibagakan ko na. Raymart. Kunak nga rod asinaaklaan ti asawak. Ngam di namat kayat. Tauray, ni Glory laangan ti tinaak. Saan? Di mo sinaan ti asawa. Asawang day chay. Adda pa yung doang anak niyo. Nagkasar kayo. Apay adadailam ti pamilya mo. Kasanumot din nga itiyagayam ko. Kaasimat ni Glory. Siyak ti maipit iti daytoy, Raymart. Kasano dayto yan? Sorry, friend. Diyakam mo. Awan amok iti daytoy. Sorry. Apay asyak, tinagaramitan niyo iti kastoy, Susi. Glory. Imposible nga awan amom. Amok. Amom ti may papaniti kinataon.
Amo ti Diyos. Jak amo nga dan asawa kan anak na. Di na yung bagbagaday ta kanya. Basol mo, tinagpanagak, Susi. Basol mo. Tinatahal mo, tibiyag ko. Ayan ni Susi, bakit? Shh, di ka natagari. Adda iti silid na agsangsangit. Ha? Apay? Agsangsangit di anak ta. Apay nga Rod? Ay na, pabasulan nga rod ni Glory di anak ta, gapo iti nagbanagan na. Loko mo gayam tinubyo na. Damo gayam mo nasawa na. Ay na, wan nga rod. Ngam apay ngay apat iti anak ta kat iramraman ni Glory agurguraan. Di na kano kaya ito nakasarita ni Susi. Kasanaw kat isumot nga mintinangirito iti lalaki kini Glory. Natural nga iramraman na guraan. Wan nga mawan mo't amo ti anak ta iti dayta. Saan mo't amaag ni Susi amang irito iti addaanan iti asawa? Isagmak nakit din di gayem na. Ay. Iso madanagan ak. Amang ano niya ti ibu nga daytoy ang mapaspasamak ita. Amang ano kumaro ti susik da. Madanagan ak lakay. Awanan bay na lalaki. Ayan na nga, Rudan. Nagsubli ni dyan lugar da, Manong. Ngam inkarina matkit di kada kami. Itid na kanulat at ipagrebangan na kada kami iti sikog ko. No kayat mo ading ko. Ibalis ko tinagbanagan. Ha? Anyat kayat mo asawan, Manong. Idi pa lang agayatak kan ka, Susi. Ngam, itala ang agpudnohakan ka. I love you. Max. Aklo na nagkumamatan. Kwa. Ikan na kumapay iti panawan ko amang tingiting itiriknak. Pangaasim. Sigurado ka. Aklo nam ti kapsat ti gayem mo. Wananang. Barang iti kastoy nga aramidak. Maya si dagtirik na tigayem ko kanyak. Barang mapakawanak matan iti nagbasulak kan ko na. Anya, ngam anak ko igasang gaasat mo ti masakbayam iti daytang aramidem. Nanang, di nakmat siguro lukwan laang ni Max. Ta syempre, no agayan ayat kaminton. Agsubli ti sigod asin mingad mi ni Glory. Maisublinton ti sigod alinangan mi. Apay, inaklunan aya. Plano na nga rod nga aklonan. Anya? Kasano, grabe mo't ngamin ter aramidon ni Glory. Pagsasawan na kano ti anak ta iti cellphone. Kan nagado kano nga kakadakas nga ibagbaga na. Talaga akagura na ni Susi. Ket gapo iti dayta. Aklunan na matan ti kabsat ni Glory. Kasla-kastan, kasta mo ti pagawatak. Aklunan na kano, tabarang na maisublimot lang ti sigod alinangan da iti gayam na. Kasado nga aklunan na no di na matgayam ay ayatan. Naku na namat, asaan kano anarigat nga ayatan ni Max. Masursuro nanto kano matlaang nga ayatan. Sige, aklunan kan, Max. Agyaman nagsusi. I love you. Panagnig kang may ayatan nagmat. Itad mo tibagim kanya. Ibatanak, Max. Agayan ayatan saan ka di. Aramidin tangarod tikas iti inaramid ti kapsat ko kan ti lalaking inritom kan kwanay di. Umay ka, Susi. Ikasar kamot kat. Itakder ka. Apang manyagsikog ka. Saan? Ibatanak. Diyak kayat tikas to'y. Pangasim, agawid akon. Itulnog na kong mag-awid. Umay ka kidding. Di ka nagpakipot pa. Dudwa talang dito abalay. Ibatanak. Masaksakit anak. Di nakmasmasan. Nagtayagakan ka, Max. Ngam talaga yung taramidam kanyag. Agayon ayat pamit saan ka di. Why pa'y? Agawid akon. Ibatanak. Pangasim. Pakipot ka. Tilong panak.
Oh, di ba kayo? Kasta unay tibuteng ko itidayda ka nito, Mr. Lonely. Talaga ang naglawkon asabali ti plano ni Max kanyak. Amo nga dadakas a plano na kanyak. Di pagyamanag, saan ang nagbaligi anang gundaway kanyak. Agyamanag iti Diyos, tainlisinak, iti pakaisagmakak kuma. Aging gayta, kaguradak pailaang dagiti agkapsat. Saan dak akasarsarita. Ngan italagkon ti amin iti Diyos. Nadaman basol ko itinagpanagan ti gayem ko, pakawanin naklakuman ti Apo. Ngam nadangos ti konsensyak. Jak nagayatan tinagpanagan ti gayem ko. Kastaan ket agyamanag kada kayo. Ti pagayam yo, susi. Paul, ubing pa'y anak ko. 16 na lang. Ubing pa'y unay ang makiasawa. Nana, jak mat-asawa na dagos ni Rowena. Nakasaganak amang uray kan ko, na. Makauray ka lakit di, nasayaan. Ngam na saan, mangkita ka laangan iti sa bali nga armam. At damot siguro karbangak ang makibiyang. Ta minor de edad pa lang ti anak ko. Maawatan kayo, Nana. Maawatan kayo. Diyak amo ako na sarita na kagayam ti ina. Manong Paul. Pasensya amla ko man ano anya tinaibagana kan ka. Awan mo't kit diti mading imbagana kanyak. Nasingpit kit diti inama. Di na pa'y ngamin amo nga inaklon kan, Manong Paul. Rowena, agayan etan. Paul, kunamlatan kanyak. Di na ko nawagan iti Manong Paul. Kababain ka dagiti makangag. Ha? Paul, darling. Bueno, Paul, sweetie, kunamlatan kanyak. Anya? Loko? Ne, da kayo matgayam manang santa. Juan Paul, nagluto ak namin itidikat. Umay kay kan. Agyaman manang ha. Ala, kababain pa yan. Imbis asak timang Ted, da kayo matan alandlidik timang mang Ted iti kanak. Di ka kadiag babain, Paul. Kas kalasab sa bali. Ngalan, alaang mo daytoy. Agmeriendakan. Ay na, agyaman manang santa. Kayat mo asawan, agab-abang ni Paul ijaili. Awan nanang, ta ijaili ti pagtrab-trabahuan na. Sa dinungarot ti probinsya na. Ijay laon yun. Kita ama, amangan numasulisog ka kankwana. Ubing kaunay ama kirelasyon anak ko. Nanang, 16 mo lang. naku nanang aurayan nak kano. Ikasarnak to, inton agtawanak iti 18. Saan ka alapdan ang makiinayat? Basta adakan iti husto nga edad. Numabalin, agadal ka kumapayan ako. Yurnungan tati pagadal mo iti kolehiyo. Wan nanang, tulungan kayo nga aglako iti barbecue. Tapno makaurnong tayo iti pagadal konto. Pumimpintas kayo, mami. Ha? Kasta aya, gagangay na anak ko. Ata ka din boyfriend niya, mami? Sika talaga. Tila ibagbagam. Anya ang boyfriend. Apay, kayat mo ang maki-boyfriend nakmanan? Apay ko mga kid-kidak ngay, mami. Pagragsakan nyo lakit di. Sige No, adagaran kada kayo. Aklo na yun. Basta, baro lakit di, ha? Bayam anak. Tano adda pa'y mangayat kanyak. Pilyak ti lalaki amang ipatagkan ka. Kas anak na. Manong. Papa ito ni mami. Ha? Anya da ito eh? Strawberry, Manong. Ay, kunaknuan niya da ito nakasupot. Kababay na nalin. Sige kid din, awatin nyo. Nagado ngamin ti ginatang ni mami. Agyamanak nga rod alin ha. Pakibagam kini mamim. Agyamanak. Naimas dito ginatang mo nga strawberry, barok. Wala na. Ta presko da ita. Ang mga numaibos ti kwartam iti kagagatang mo iti ited mo kada kami nga agina.
Saan? Okay lang. Manumot la day tangay. O sige, agsarsarita kayo nga rod tayo nakagluto. Dito ikan amang rabi Paul. Madandanagan na, Rowena. Anyat pagdanagam. Amangan magbawing kay ti sabali. Ubing ka pa'y ngamin, Rowena. Amok, agbaliw to ti panunot mo. Amangan no isukat nak to. Saan? Ay, ayatan ka. Oray 16 lang, titawan ko. Amok asi ka ti para kanya. Mariknak day ta. Iso nga orayin nag ha. Tainto na hustuhan akon iti edad. Makikalay sa akton kan ka. Sapay ko mga rod takasta, Rowena. Sapay la kumata mauray nak. Naguping matan tinombi ang parts. Wan nga rod, Pards. 16 na pa'y lang. Kasano nga sawam no minor de edad man? Wan nga rod. Manupay atawon ti urayak, Pards. Ay, tapno makasiguro kakinkwana alada mon, pare. Ha? Aladan? Kasano, pare? Uy, nagkapoy kan. Arami demon ti rumbeng, tapno saan nga agbawing iti sabali. Laglagi pa ham, ubing iti tawan na 16. Agbali ito pa iti panunot na niya. Isa talyamon, ikotamon. Si kamot, pare. Jak mabaling nga ramidin ti kasta. Ay tak ni Rowena. Jak mabaling na gundawayan. Kaya't ko anasinaw ko ngay datag iti altar. Kalukwan day ka. Daan day tan nga style. Sabali tan parts. Useless ti agbalin at gentleman no lading ito mat ni mapasaram. Talyamon tapno sang agbawing iti sabali. San, Pards? Jak may turid nga ramidin ti kasta. Dakkel ti respetok iti ubing anobyak. Agbayadak iti abang ko manan. Talaga mo't Natudyo kang agbayad. No marigatan ka, oray kasayak ti abang mo, Paul. Ha? Kasayak iti 1,000. Ta oray 1,000 lang ti pagabang mo. Kababayin mo't na naman ang saanan? Kabalak matabayadan ti abang ko. Agyaman naklangan. Tapno makaornong ka mo't No baro ka, masapol ang makaornong ka para iti panangasawam to. Kababayinan ka na kayo, manang. Nagadun tinaitultulong yung kanyak. Si Kamat, awan kanyak dagi jay. Pakaragsakak ngamin ti tumulong iti pada ka tao. Nang runa, nung kaskan ka anasing pet abaro. Wan gayam. Alam da ito'y Paul. Ne. Itid jamatan kanyak ti singsing yo. Wan, para kan ka dayta. Nagadumat lang ti singsing ko, iso nga okay lang. Paul, sana sinsina na singsing dayta. Pud no dayta. Iso nga, aywanam ko ma. Naimbagla apakalaglagi pam kanyak, ha? Naimbagla a remembrance mo kanyak, inton awana kon. Manang. Nala, awata mon. Awan ti sabali akayat asawon day ti panangtid ko kan ka iti singsing. Regalo kan ka dayta. Papa nam, Rowena, malamon Agkita kami kan ni Paul iti ili, nanang. Mangan kami iti restaurant. Ay na anak ko, agawid ka nga rod adagos, San at tila papapanan nyo iti nobyom. Laglagi po am dagiti kanayon nga ibilbilin ko kan ka. Wen, nanang. Sige, ingka nga rodan. Tapno makaawid ka matla adagos. Di ka agpakpakarabi ha? Wen, nanang. Rowena, kaya't ko apatalgadan ti ayan na yata. Babaan ti panangitid ko kin ka iti daytoy. Singsing? Wen, itid ko daytoy kan ka. Tapno kaslagas sawatan. Daytoy ti pagbalinan ta kas wedding ring ta. Paul. Nawata mo, Rowena. Tapno malaglagit nak akanayon. Numakit-kitam daytoy asingsing. Ne, nangalaam iti singsing mo, Rowena. Kuha nanang. Intid ni Paul. Ha?
Inikkan na kan iti singsing? O nanang, tanda ka no tinalaos a panagayat na kanya. Anya? Dayti ka no asingsing ti pangtenggelan na kanya. Tapno sa anak nga agbawing iti sa bali. Sa bagay, nasingpat ni Paul. Awan ti makonakkan kwa na. Kayat ko ni Paul aparakan ka, anak ko. Iso na laang taubing kapay. Ubing kaunay ang makiasawa no kas pangarikan. Awan pa'y mat iti panunod ko dayta, nanang. Ken may sa, mismo ani Paul ti mangibagbaga. Urayin na anahustuan akon iti tawan. Sakbay nga ikalay sana. No ibagak nga addanton maikatwa adadim, o manugot ka, Allen? Katwa na, mami. Basta nasingpat lakit di. One, ipasigurado kan ka, anak. Nasingpat ti agbalin a maikadwa nga amam. Rowena, apay kaslaman manumatan nga umay ni Paul dito balay. Makumigom ka no iti trabaho na, nanang. Iso matlagayam Husto matkit di, numan-manon nga agkuyog kayo. Tapno maliklikan nyo ti sulisog. Tano ka na yun ti panagkita kan panagkuykuyog yo. As-asidag ti sulisog kada kayo. Amomon ti kayat ko asawa, anak ko. Wan, nanang. Kat agyaman nagtanda kayo akanayon amang palpalagip kanya. Rowena, anak, pasensya kan. Saan kan ang makapagtuloy iti panagadal mo? Kimapoy mat ngaminan ti basit a negosyo ta iti barbecue, anak ko. Okay lang, nanang. Tanong kas ano? Agtrabaho ak matan. Agsapolak iti pagtrabaho ak iti ili. Anyat ko na ni Paul aya, anak ko. May papanitan niya, nanang. Nahustuan ka matan iti tawan. 25 mon. Apay, saan kayo palang agkalaysa? Awan pa'y matiin bagbagana akasta, nanang. Kasta ya. Amangan no awan pa'y kwartana. Mala, adakan ka dayta, anak ko. No ibaga nang agkasar kayon, adakan kan dayta. Sikan ti mangadang para iti dayta. Tanahustuan kamatan iti tawan. No manugot ka, Paul. Saan kan nga agabang? Agdaod kan dito balay ko. Kat si kan ti agsingir kadag iti paabang ditoy. Ha? Basta, agkalay satan. Santa. Di mat, ay ayatin nakakunam. Saan ka di, Paul? When, Santa? No kasta nga rod, agkalay satan. Siya, ti makaam mo iti amin na magastos. Saan ka nga gastos, iti oray sentimo lang, Paul. Kasano nga ron na ita, pari Paul. Mga sawakan. Kapilitan na, Pards. Mabayinak mat ngamin kini Santa. Nagadon tinait itid kan na itultulong na kanya. Kasano ni Rowena? Dahit ang arot ti parikot ko, Pards. Apay, nasagid mo na ya. Saan pa'y matkit di, Pards? Okay lang nga ron. Sika ay ayatem na ya Santa. O di sundi asawa. Kapilitan na, Pards. Awan ti maramidak. Na Italy akon. Lading itak, Rowena. Ngam, addan sa baling asawaak. Anya, insukat na kon. Sorry. Jak inggagara ti amin. Jak ang mga kastoy ti mapasamak. Jak ninamnama da ito, Rowena. Kunak man no ayayatin na kakunama. Kunak man no siyak ti ikalay sama. Lading itak. Ngam, saan siguro ada tati agkagasat? Awan ti maramidak, Rowena. Nalpasan ti salitaan mi kini Santa. Natulagan ti kalay sami. Apaya na aramid mo ti kastoy kanyak, Paul. Apaya na itulat na ngayon sukat iti sa bali. Inururay ka. Nagurayak iti naunday ang panahon.
Ngamawan mo't gaya mauray ko. Sorry, Rowena. Kinon ko namin di kanyag. Amadanagan ka no isukat ka. Kanayon kaya di ngagpagpakaasi kanyag. Hindi ka isuksukat iti asino man. Inaramid ko dayta. Nagtungtalak iti amin ngayong bagampol. Agsipot tayayatan ka unay-unay. Ngam kasto nagayam ti talakam mo kanya. Kasto nagayam. Nasakit tinaramid ni Paul Kanyag, Mr. Lonely. Nabayag asa anak ang nakarecover iti nakasarap. Ngam pagyamanag, ta nailiwliwag kon ti amin. Naklon kon ti kastoy aragpanaga. Nalabit, talaga asaan ata kami ti naikari iti tunggal maysa. Daddy, apay awan plano yon? Plano nga. Ang mga asawa manan, baro kayo matan. Boyet anak, may salang talay ti puso, tilang inayo. Ay nalipatan yun ni Mami. Kalpasan tinaramid na kada kayo, iso pa lang ti pampanunotin niya. Boyet. Wan mat ngamin, Daddy. Lipatin yun ni Mami. Tadan sa bali a pamilya na. At dadamag ko, nagsinada ka noon iti asawa na. Nagkuna, Daddy. Isumat naidanon kanyak, anak. Kat, kayat yumanan? Ay na, Daddy, dakil ti basol ni Mami kada kayo. Di yun sublian. Ay ayatek pailang. Uray kasjay tinaramid na iti kalabes. Di kayat iti manugang yun, Daddy. Lipatin yun. Ibaga yun, no kayat yung manang ti mga asawa, tas si papalubos kami. Basta di yun sublian ni Mami. Tadimin kayat. No kayat yo, adda iretok ka na kayo. Uray sak, Daddy. Agpada kami kini Boyet a kabsat ko iti pangadang. Si papalubos kami ang mga asawa kayo manen. Basta di yun sublian ni Mami. Awan ba inday dyan nga asawa yo? Mapakawan nyo pa'y laeng? Nagsinad na kanong iti lalaki na di mo, iho. Anya ko man na nagsinadan. Nakadamagan nyo, Daddy. Basta, ano nang ibaga kanyak? Diyak lang malagip no asino. Uray pa'y. Nusublian nyo ni Mami. Nasaysayat lang aglinipat tayo, Daddy. Bayan yung alakaman na tinaramid na. Nagmayat ti biyagyo ita. Napintas. Agpenpensyon kayo. Medyo dakkel mo't basit ti pensyon nyo. Sabali pa itit mi ngagkabsat a kwarta iti binulan. Anya pa nati sa punin nyo? Kasimet jay inayo. Awan. Ay basta. Di min kayat ngagsinublian kayo kini Mami. Kalpasan ti rigrigat yo kada kami idi babasit kami. Aging gaan nakalpas kami iti kolehiyo. Sublian na kayo? Ita tananamayan ti biyagyo? Naglaingan? Jimo. Gusto mo takas ti imbagam, Jimo. Taamang nga nagsubli ti inayo ken kwa na, kat awatin na matin adakos. Kanayon kumot abagbagaan ni Daddy. Amom, nakadkadlaw. Ay ayatan lata ti amayo ni Mami Norma. Wan nga rod. Ibagbaga mi pa amang sapol iti sabali nga ikabalay na. Ngam ni kano Mami ti pitpitik ti puso na. Nasingpat ngamin unay ni Daddy. Naglaka ang maasi iti pada na at tao. Wan Loida. Talagang awan makunak ni Daddy. Iso ang nagbalin nga under ni Mami. Tanakaro ti kinasingpet na. Kat gapoy tinakaro a kinasingpet ti amak. Isumat ang tinanggapuan ti inami anang isukat ken kwa na. Anya? Sa diwa pala itilagip ko tinapalabas. Jak malipatan. Apay nga da kayo. Kailiw na ka na kita nakta.
Umay ko kumay pasyarida. Mami? Mami? Pumanaw kayon. Saan kayon akasampulan itibiyag ko? Nasaraka kon tipudpud no aragsak ko. Naragsakak iti sidong ti asawa kita. Iso nga agawid kayon. Aglilinipat tayon. Jak payla nalipatan ti pan nakatama ti muging ko. Gapo iti panang ipanalbag na itiri daw iti. Lipata mo'n tinapalabas, Jimo. Agsakit la tinakam mo. Pilitem alipatan tinapalabas. Aliday! Napintas na iti akalugong Sagmamano, adi. 120 sir. Gumatang kayon. Tada kayo ti buhay na manok. Da kayon ti swertek. Awan tawar nga. Gatang Emilio. Bagbagay mo dayta. Norma. Bagbagay mo dayta akalugong Emilio. Gatang mo. Uwan. Gatangay. Ta isuti ko na. Sige. Alakon. Ito iti bayad ko. Ang gaman nak sir. Aguray kayo ta. I-plastic ko pa iti kalugong. Kaya ka? Ato yun sir. Norma. Kumusta kan? Dito Si ya. Kalugong, Katarina, kalugong. kumusta? Kumusta ka? Kalugong kan ka. Masayat mat. Ang Kalugong. nalain ta. Kanayo na ka naliday. Kanayo na ka maililiw. O sino ti kailin mo? Sika, Norma. Sika ngay, kumusta kan? Damag ko nagsina kayo ni asawa manang isukatam kanya kiti. Juan Emilio. Talaga nagsina kami. May nga rod, tumartaray gitmatan tiluam. Nasakit ka di tinaka mo, gabi ti panagsinayo. Kwa. Juan Emilio. Oray kaskasano. Napaut a panawan ti panagdanami. Lokasta. Ay ayat ang pala nga ginggay ta. Anya ngamin tinagsinaan nyo. Natayan, Emilio. Makipaglading itak nga rod, Norma. Awanan ti amo kapapanan. Isa pa kawanan ako. Pagbababawiyak ti basol ko kada kayo nga agawa. Ngam amok adin akon maawat kan mapakawan, Emilio. Nadagsan tinagbasolak kada kayo. Napakawan ka ni di pailaeng. Jack nagayat iti sabali. Agsipod ta si kalang ti pinampanunot kan inaarapap ko. Si kalang ti patpatig ko. Ay ayatan kalaptan, Norma. Anya, itilikutan tinaramit ko. Awanan yaman na kanyak tinapalabas. Tinapatig kat jagdama. Agsublikan kanyak, Norma. Mabainak, Emilio. Kababain kadagiti anak ta. Nang lulakan ka. Saan napakawan kan kunak mo. Iso magsublikan kanyak. Mangrugi tamanen. Nureno bakit kan lakaitan. Boyet, ada ka doon ni Daddy asim mangpet. Sino bakit? Amok amaklaat kay ti dayto eh. Asino ti kadwa na si Mangpet kunak? Ni Mami? Anya? Pakawanan da ko ma. Boyet anak ko. Amok ang nagbasulak kada kayo. Iso apakawanan da ko. Kalpasan ti narami diyo. Ti panang talikod diyo ti responsibilidad diyo kada kami nga anak yo. Ita tanakapsot kayon sa yung malagip ti agsubli kada kami. Anyat klase yung ina. Anak, agbababawin ti inayo. Lating itak, hindi kayo maawat, Mami. Mapakawan kayo. Ngam pangasyo, pati kayo makidin na kata kami. Saan ta kayo nakasapulan? Boyet anak ko. Inilili ko na itabalikas, Mami. Di maawagan iti anak.
Ngagtao di timaysa nga inaakas kada kayo. Ngam impaidam nyo. Iso at ditak mapamasol, no di kay may patag ita nga ina. Yan awanan na pulos, ti iliwan mikan ka. Among boyet, na maminsan, mapampanunod ko. Maasyanak mat ka ni mami. Apay no awatin yun nga kapsat. Pakawanan yun. Wen, napakawan min Agnes. Ngam jak maawatan. Inayulat ta dayjay, nga uray anyat mapaspasama. Inami itilasag. Ngam no itirik na. Saan? Boyet, Di mo lang amin amo tirigat ang naglabasan mi nga kapsat. Hindi pinanawan na kami ti inami. Di mo lang amo, Agnes. abiran, gusto dayto yan asidaan? Wan abir, umanay daytan. 5 tayo matlamangan. Naimbaglakit din ta nakasingsingpot ka nga abirat ko. Oray si ka, nasaya at kakanyak. Iso nasaya at akmatkan ka. Manmano dagiti agabirat nga katunusan. Kita ama, agkakabalay tayo nga upat kadalakay mo. Wan nga ron. Pakakitaam nga iti kasta. Maikalima ti katugangan ta. Ngam amon, maasyanak man kini mami. Pagbababoyan naman ten tinaramid na. Ngam, talaga adi maawat dagiti asawa ta. Wan nga ron. Ngam na maminsan, maawatak matagiti asawa ta. Nasakit pa ila tinakam da iti katugangan ta a babae. Gapo iti inaramid na iti kalabas. Wan ngam oray anya pa'y tinararamid na. Inada pa'y laang. Saan ka di? Wan matkit di Ala. Ikararag talaangan, asapay kumatamoon nusmot laang daytoy aparikot. Sige, makan ka lang, Norma. Orderan tamin na kaya't mo akanin. Lalak namin ang depensyon ko. Kababayin pa'y kitninkan ka. Siya kung ti pagkaskastusan. Kanya kababayin. Pasensya, nakiti at dito lang ruwar ti pagkitkitaan ta. Sana ta kaya't nagiti anak ta nga umay kay Jibalay. Sa bagay, basol ko matkit ni Emily. Pangasim, diya kaya't nga agsangit ka. Ta agsakit ti barukong ko. Di ka matalagan, ta ikan kay ti kwartam nga allowance mo. Sana, kababain ka. Amangan no ibagarag iti uping akwarkwartaan ka. Iso ang nagsublihakan. Kaya pagturturo gamitan. Iti balay ti kapsat ko. Ilablaba akmat na ti anak na. Tapno saan da maumamang palpalamot kanya. Madala ko mamabalin ko. Ikabalay ka kumamit laing Norma. Siya kaya't nagrigat ka. Okay, aklaan, Emily. Napigsak pa naman. Mababayin at mankan ka. Nagdakal, tinagpasulakan ka. Ngam napakawan na pa lang. Kaputay ayatin ka unay-unay. Sikati biyak ko. Sikalan. Saan di kang mapanungan. Pangtedak iti kwartam. Tapno at nabusbusem iti inal daw. Daddy, aday bagami kini Boyet. Anya na ita, anak ko. Daddy, namuan mi akanahin ti panagsarak yo ni mami itiruar. Pangasyo, anak ko. Taday talangan ti ragsak ko. Palubusan ta kumamat na makisinarak iti inayo. Uray itiruar lang. Daddy, uray anyat aramiden mi. Uray kasano ti pananglatpad mi ka na kayo. Awan lata. Talagang ayatan yung lata ni mami. Iso sige. Itadmin ti pakaragsakan nyo, Daddy. Ha? Agdan na kayo manan ka ni mami, Daddy. Agpaiso. Agpaiso, anak ko. Agyaman na. Agyaman na ka na kayo.
Punta ni, kakasin dya inayo. Makigigyan lang iti balay ti kapsat na. Sige. Ingkay to ayaban, Daddy. Tapagawidin yun dito'y balay. Bakit? Papa na niya, Daddy. Where you belong? Ninaksukunan ti inayo. Daddy! Daddy! Ni Mami! Natayan! Natay ko lang. Anyat, impatay na. Naatalan, Daddy. Naatalan itibus. Anya? Oh, Diyos ko! Norma! Pakawalan na, Mami. Uray siya, Mami. Pakawanin nak. Nukaano akayat dakan ni tikabsat ko. Isumot ng ipapanaw mo. Natiliw ka na ti driver. Ustumot, Loida. Idarum tayo dahi siya, driver. Basol na ti papatay ni Mami. Norma! Norma, asawa! O sige. Inakitaan ni Daddy. Sorry, Daddy. Naladawan ti amin. Pakawan ang takmat, Daddy. Impaidam mi tiragsakyo. No inawat mi kumapay iti ni Mami. Nakadin na yo kumamat itinapaot. Sakmaya pimanaw. Mawatan na kayo, anak ko. Marigat anak lang kami ng mga klon iti papanawan ti inayo. Nagsakit. Huston, Papa. Lumabalin lang ko, ma. Surot ako ang ti inayo. Papa. Kaya't kumatayang ti matay. Iti ipapatay ni Norma, Mr. Lonely. Naritnak manen. Day di naritnak asaan. Ken ladingit iti barukong ko. Iti insukat nak ti asawak. Ngem nakarkaro asakit timbati na kanya kita. Kunak nagragsaka kon. Ngem saan gaya.